الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أنه منذ أيام استقبلنا شهر رمضان وبالأمس ودعناه مرتحلا عنا شاهدا لنا أو علينا. وفي صبيحة هذا اليوم الأغر يوم عيد الفطر المبارك غدونا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل
فقمتم عباد الله، وأمرتم بصيام النهار فصمتم عباد الله، وأديتم زكاة فطركم التي هي طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، فقد أطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم وارجعوا راشدين إلى رحالكم، فإن ربكم قد غفر لكم بإذنه تعالى. ويوم القيامة ينادي على الصائمين أن ادخلوا الجنة من باب الريان، جعلنا الله منهم، ثم تلقون ربكم في جنات النعيم فتفرحون بصومكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للسائل فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عباد الله، ذهب رمضان وبقي العبادات، فقد شرع لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رمضان صيام الست من شوال، كما حث على صيام الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء، فصوموها وحافظوا على الصلاة في وقتها، فإنها أول ما تحاسبون عنه وعليه يوم القيامة. ومن لم يؤد فريضة الحج بعد فليؤدها قبل أن يحال بينه وبينها. ثم استوصوا بالوالدين خيرا، وترحموا على من مات منهما، وتحببوا إلى أن أبنائكم، وصلوا أرحامكم وأقاربكم، وأحسنوا إلى الأيتام والأرامل والفقراء، واجتنبوا الغش والكذب والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل، واجتنبوا الربا في المعاملات فإنه من السبع الموبقات، وغضوا أبصاركم، واجتنبوا الرشوة فهي من موجبات لعنة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وأقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أرى يتي الله سبحانه وتعالى جياب الله en juuli en elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, en yetti joomi meɗen newnanɗo en ka yurmede makko e ka moƴƴere makko tawede en oɗo nema molanaɗo woni dabbude ɗeɗo dewe e dabbude ɗiɗo baraji. en seedo Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun woni hanaɗo rewede ka gonga dewal ngal nafa harasi o rewa ka angal dewal ngal lorray. en seedo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓe tun Allah subhanahu wa ta'ala wela yondinori yottingol kaɗo dina jiyaɓe ɓen. kala artuɗo ɓaawo nelaɗo ko yo yottin ko ɓe addi kon o newnanaka shar'ingol kesum. ibadallah, haray hulen Allah subhanahu wa ta'ala ɗoftoren mo kanko jalla wa ala malal meɗen ngal ko ɗon woni. ande goto fo yo andu wondema ñalɗe seeɗaje ɓaawo ɗo hari ɗen jaɓɓade lewru suuma e ndu hewtali, hari ɗen haynolu ɗen wiya hinonduɗa wonden ha yiwɗen ndu wuruɗen e mayru. hankin tun si en watti hakkil ndu wayni tike en ndu yehi. imma ndu seedanoyto en ñande darngal, ma ɗum ndu seeɗitoyo e dow meɗen. ko ndu seedanoyto en ko moƴƴereji ɗin, ko ndu seeɗitoyto e dow meɗen ko welsidareji ɗin e bakkatuji ɗin. yo Allah subhanahu wa ta'ala yafano en. aray si en darti oɗo bimbi mo wonɗen e muɗum hande ndeɗo ñalade juma woni ñalade hentinde jalbude joomi men hawtidirani en barkiji ɗin. ñande juma ko iidi yontere yankojo o hawtidirani en e iidi hitande yankojo on, ɗum woni idul fitre, ndeɗo ñalade barkinande. haray en fof en acciti haajuji meɗen
sabu o haaju men ɓurɗo teddude meɗen en dawi notagol joomi men tabaraka wa ta'ala joomi men mo tawata o neeminayi ka moƴƴereeji o yoɓa kadi baraji e konko o newini kanko jalla wa ala o yoɓa kadi ko mawni jalla wa ala yamiri en daranagol nduɗo lewru suumaye en wakkilike en darike yer ko wawɗen kono tabaraka wa ta'ala jaɓan en o yamiri en horugol nduɗo lewru en darike en waɗi yer ko wawɗen kono subhanahu wa ta'ala laɓɓinan en jaɓana en o yamiri en yaltingol muuɗo korka kan yomi men newnani en waɗi ɗum yo jaɓan en haray oɗo muuɗo tan yeggitu ko dakam me wonande miskinaɓe ɓen ko laɓɓinayɗo jiyaɓe ɓen e welsindareji ɗi ɓe rewayno e muɗum fewnoɓe onno e nder lewru ndu muuɗo on noon kala wakkiliɗo yaltini atto argol ka julde aray mo mari baraji ko yamira kon kala welsindiɗo ronki yaltinde ha juuli hooti aray no waɗɗi o yaltina kono ala baraji ko yamira kon o windantake baraji ko maale o yaltina o jonna miskinaɓe sina ɗum wona e dande makko joomi men ne'iroyaymo konko o welsindi ɗon haray yo allah subhanahu wa taala jaɓan en ko wonɗen waɗandemo kon kanko jalla wa ala hande hiɗen e ñalande jonniteɗe joddiji ɗin e joomi men timminan en joddiji ɗin o ɓeydanan ko nafoyta en kon haray etoɗen wakkiloɗen hooten ka cuuɗi sen iwi ɗo hara hiɗen laaɓi e bakkatuji ɗin etoɗen hootugol ka joomi meɗen wondude yaafinagol toro yaafanede bakkatuji ɗin faamen ɗo ñalande darngal kala wakkiliɓe waɗingal ɗo dewal joom men no waɗande ɓe damal ka ɓe naatiroyta woni babou rayyan karamo koɓe goo no wi babou rayyan ko fi kala horuɗo korka farilla farliɗo karamo koɓe goo ɓe wi rayyan ko fi hooraynoɓe naafiilo ɓen si tawi rayyan waɗanama julɓe ɓen fof haray fof naatiroyay ɗon ko waɗi no fanɗi julɗo mo hoorata kaalo korka farilla on say si ɗum feƴƴi aray jiyaɓe ɓen yaha tawoya joomi meɗen ñande darngal hara hiɓe welti hiɓe wewli ko waɗi si joomi men fawima dewal a darike a waɗingal si on fotti haray ɗa welti ko waɗi a bonna si fottuɗon neɗɗo si o bonna haray o hula hay hunde si neɗɗo rewi joomi men ha o maayi haray mo welti koɓe fottata ko kono mo bonni yeddimo ha ɓe fotti taw si o suusay yoɓe fottu kadi himo bonni o suusata ɗum haray nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki kala gollal ngal jiyaɗo golli joomi men yoɓaymo ɗum 10 sowitanamo ha cowalle 100 siwana korka kan kañum joomi men wi'i ko min jeyi korka ko min korka heerani ko waɗi hooruɗo on no wawuno suuɗade ñaama o hulimmi o ronki ñaamude o ronki yarude ɗum ɗon ko min woni ko yoɓatama ko waɗi o acci ñandu makko ɗum tawi mo wawi ñaamude o acci ko yarata ko mo wawi yarude o tertike tuuyo makko sonna makko mo wawno wondude e makko ko waɗiri ɗum ɗo fof ko sabu jalla wa ala joomi men wi mi okkay mo weloji ɗiɗi welo tuma o huntotoɗo ɗen andi si huntike aray no welti moƴƴa ko hetti ko e welo ñande o fotti e allah subhanahu wa taala o yomimo baraji ɗin e joomi men waɗan en ɗum o dandan ko bonnata ibadallah haray faamen noon lewru suumaye ndun ndu mari ko addi ndu waɗi golle ɗen en toro tabaraka wa taala yo taw enen kadi en waɗi golle ɗen woni etagol faggo kulol joomi meɗen e ɓeydagol e moƴƴere haray suumaye noon waylitike yeehi ɗon anndi ndu maayata ndu yahay si maayi artata suumaye yaha e ara e ngal on ndu yehi buy emen annda si tawete ko arata waɗi buyɓe tawaka hikka ɓe tawa no rowani en annda enen kadi buy tawaɓe hikka sen tawete ko aroyta yo allah subhanahu wa taala tawnu en so tawnali en o jaɓana en ko waɗanɗenmo kon atto ɗettitude en haray suumaye ndu yehi kono noon dewe ɗen kañum ɗe yahaali dewe ɗen no heddi korka nelaɗon no sar'ini nduɗo lewru ndu wonɗen si neɗɗo wakkilike hoori e mayru balɗe 6 ɗe jokkodiri ma ɗe senda 6 min shawwal joomi men windanaymo baraji hitande nden fof o hoori o yoɓete ɗin ɗon baraji yo allah subhanahu wa taala newinan en atto laawaɗe ko waɗa noon kadi nelaɗon ɓe sar'ini faalaɗo hoorude o yo hooru tenen yo hooru alhamisa ɗum ko sunna e sunninaɗo noon ko wano noon kadi arafa si julɓe ɓen darke ka hajju arafa no sunnina korka ñande ashura e tasu'a
ñande jeena jombente sappo jombente no sardina korka idan lewru suumaye no yehi kono tawsi korka kan yehi idan korka kan no heddi ɗo kañum eto ɗen kadi ɓeydude renagol e dow julɗele meɗen ɗen waɗen ɗum nokku kadi juulete ɗon woni ka juulirɗen wano wonno ɗen arirde ka suumaye ko fiyo en woowu argol gasi suumaye yehi wata en taƴo juulirɗe ɗen sabu yawgol lewru ndu faamen ko nde ɗo julde joomi men attoto darande jiyaɓe makko ɓe ñande dargal kala mo julde nde moƴƴiri ɗum haray dewe heddiɗe moƴƴi kala mo julde muɗum nden boniri ɗum haray dewe heddiɗen ala ka ndaare sakko moƴƴama ɗum bona ko ɗum nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe yettinani mofte maɓɓe ɗen haray si ɗum feƴƴi kala mo tawata joomi men newnanali ɗum taw hajjogol tawi himo mari feere haray dewal ñanal feƴƴi dewal ñanal kadi hino hewtude woni hajjugol yo wakkilo darano o timmina ngal ɗon tugalal ko waɗi hajju ko ɗum woni ko timminta diina julɗo on ko wano noon kadi etoɗen jaɓugol wasiyeji ɗi enen sukaɓe ɓen ɗiggalngol mawɓe ɓen e teddingol ɓe e wurnitugol ngal ɗon dewal kadi ken tiiƴila ka iiɗi ɗo ha yeeso waɗi fallodire ɗen no yana hakkude ɓiɓɓe ɓen e mawɓe ɓen moƴƴa angal fewtugol faamuji maɓɓe ɗin nokku gotum yo sukaɓe ɓen tippito yaada e faamu mawɓe ɓen tenti si tawi ɓe haɗay ɓe woni ko harmi kon ɓe waɗɗinay ɓe maɓɓe woni ko joomi men fawi e maɓɓe kon haray etoɗen kadi jokkagol enɗan ɗan e julde nden no jeeya ko sar'inira jokkagol enɗanji ɗin e hiwronirgol ngol e ndaaronirogol ngol e ndaaroygol nawnuɓe e jokkagol enɗanji ɗin e okkorgol ɓe alaɓen e wallitagol maapiɓe ɓen e pottitagol bakkatuji ɗin e bimana ko wonnoɗen rentade ka suumaye kon fof e boneji ɗin haray hay gooto ala newnitaɗo joni yo waɗe ko wata waɗe few ñamugol jawle harmuɗe en ñamugol riba en gollonire bonɗe en fenugol en waddugol en ina jeeya e bakkatuji moolanaɗi ɗin ɗi nelaɗon ɓe makiɗi halka e jeeyaɓe ɓen si ɗum feƴƴi torodiren hippugol gite ɗen hande ko ñalande nde tawata hippugol gite ɗen no jeeya ko ɓuri sattude ko waɗi haray mo goto fof no yiɗi yi'ede haray joni men si yamiri yamirore ma o haɗi haɗore kaka nde ɓuri newade ɗon mo waɗi heɓata baraji ɗi pottitoɗen kadi ngenari ndin ka gollodirgol hakkude meɗen waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki joomi men huuɗi kala yeenowo e kala yeeneteɗo ka gollodiri hakkude julɓe ɓen e ko tawata ɗum ɗon newnaka few ko julɗo on hani hendade kala wi'a so waɗali hunde kaari hakkude moɗon o hendata ko haqqe makko on nelaɗon ɓe maki waɗɗo ɗum on ko huɗaɗo jonnuɗomo on kadi si tawi ko noon o woni naɓirde ɗum kadi kuddini naata e muɗum tenti si woni ka ñawoje si tawi wona ka ñawoje neɗɗo halfinaɗon fawima e ngenari ndi karamo koɓɓen ɓe wi o naatay e kuddini an ɓay ko haqqe maɗa sa jonnimo fiya hettu haqqe ma on kuddi hay hunde tawatama e muɗum ko waɗi koko newnanaɗa darinɗa fi hettugol haray ɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala nde o moƴƴinanta en battaneji ɗin o yafano en bakkatuji ɗin o jaɓana en dewe ɗen o danda en ko bonnata haray ko ɗum ɗo woni khutba arano wa billahi ta'ala tawfiq. الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الحوار للسلم والتعايش السلمي من مبادئ الإسلام لأنه لا استقرار والأمن بدونهما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واعلموا بأن الحق والعدل أساس في هذا الكون، فلا تقدم ولا تطور والازدهار إلا بتحقيقهما. فقد جعل الله عز وجل حل المشاكل في كتابه العزيز قائلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله عز وجل وطاعة الرسول ثم أولي الأمر منكم هي المخرج الوحيد لفض النزاعات بين المسلمين. فيا معشر المتباغضين في غير طاعة الله جل وعلا تذكروا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار رواه أبو داود. عباد الله إن عقوق الوالدين وقطع الرحم من أعظم الذنوب التي يوجب لعنة الله جل وعلا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا تنسوا عباد الله أن مرضاكم من أقارب والجيران أشركوهم في العيد وفرحته. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يأتي ربه جل وعلا. فيا شباب المسلمين تمسكوا بتعاليم دينكم ولا تغتروا بالدنيا فإنها ظل زائل. حافظوا على الصلوات كما كنتم في رمضان جماعة في المساجد وأدوها في أوقاتها والتزموا الدين فلا غلو ولا جفاء لا تفريط ولا إفراط فهذا يوم فرح لا يوم معصية عباد الله. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم أيد رئيسنا رئيس الفترة الانتقالية وسدد خطاه إلى ما فيه خير البلاد والعباد وكن له عونا ناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أري أن يتي الله سبحانه وتعالى وكانكو نهفتو وإجيا ببك وكانكو وندراني دو جيا بمكو بن كانكو جل وعلا en seedanomo dewal ngal o heerori ngal o hawta e gooto en seedo nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe woni nelaaɓe ɗeɗo mofte sabu yurmede mofte ɗen jeyaaɓe allah faamen dey wondema yewtidugol hakkunde julɓe ɓen yewtere moƴƴintingol e moƴƴere faamondirgol fii kaaɗo diina maɓɓe yo yahu ino jeeya e ka kaaɗo diina mahi ko waɗi kala ko doy waɗa marsali ko doy kadi waɗete si doy waɗama gaynali hakkunde julɓe ɓen ko doy ɓeydete ko waɗi faamen tabital ala deeƴere ala ɓuttu ala na julɓe ɓen si tawi famodiral tabitali hakkunde maɓɓe jalla wa ala o wii kono yo gondimɓe naate e kaaɗo diina ka foppu makka on foppu moɗon rente jokkugol pewjoje cheytane ɗen kowoni pewjoje cheytane ɗen ko ɗaɓɓata hakkunde moɗon ko sakugol ɗon si on mooɓike bonnugol hakkunde moɗon si on welɗi pottidirgol ɗon si on naɓiɗi jangite watta non haqqille ɗum wataw bonnu hakkunde moɗon hara on anda ko waɗi iblis jalla wa ala wi ko gaño moɗon laaɓuɗo ngaygu muɗum si neɗɗo andi kaari ko gaño muɗum haqqil makko firta e rentagol on gaño makko haray faamede kadi wondema oɗo goonga kala ka wonɗen e ngal ɗo nunɗal kala ka wonɗen wowlugol goonga e wowlugol nunɗal e waɗugol ɗum ko ɗum woni bindere ɗan ɗo gurdan e dow ndiɗo leydi haray ardagol yeeso wawata heɓade haray ɓeydagol gurdan ɗan e ɓuttu wawata heɓade haray ɓeydagol yaajugol gurdan ɗan no jama on ɓuttinirta ka maɓɓe wawata heɓade si tawi goonga tabitali si tawi nunɗal ñiɓali hakkude yimɓe ɓen ɗum noon siko julɓe woni siko heferaɓe woni si goonga e nunɗal pottike ɓuttu pottotoɓe kisan ko wana noon jalla wa ala o waɗi firtugol e bonnugol kala muskilaji yanayɗi hakkunde julɓe ɓen ko ittata ɗi bonna ɗi hakkunde maɓɓe moƴƴital ngal arta o addi ɗum ka deftere makko kanko jalla wa ala o wi en joomi men hino yamira on nde ɗettoton hoolare kala nde hoola ɗon halfina ɗon acca ɗon fawa e dande moɗon daro ɗon jonnitude ɗum yimɓe hooliɓe on rente hoolede janfo ɗon ko hoola ɗon kon
si on ñaawa e hakkunde yimɓe ɓen ñaawire goonga taw on ñaawiri si wona goonga e nunɗal waɗi jalla wa ala labama ko woni on waajorde kon faame joomi men ko nanowo ko wonɗon wadde kon ko rentuɗo ko wonɗon huude kon o wiye aya goo kono yo gondimɓe ɗofte allahu subhanahu wa ta'ala ɗoftare wellitande ɗofte nelaɗo makko on ɗoftare wellitande ɗofte wonanɓe on yeeso ɓen ka diina e ka aduna fof woni wano ɓe wirta addinu wa dawla woni ɗon anndi addawla ɓe wiyay woni ardiɓe leydi ndi addin woni karamokoɓe leydi ndi ɓeɗo ɗiɗo tumbodiri woni ulil amre cheikh l'islam ibnu taymiyata ɓe maaki ulul amre ɗeɗo mofte ko ardiɓe ɓen ka leydi e ardiɓe ɓen ka gandal haray no waɗɗi julɓe ɓen heɗitagol ɓen ko waɗi ko heɗitagol ardiɓe ɓen ɓuttu heɓorto ko heɗitagol karamokoɓen diina kan sellirta ɓeɗo ɗiɗo mo laƴinɗa fi muɗum o gurdam maɗan immaɗan yeeɓo ma ɗum diina ma kan yeeɓo jalla wa ala o wi si tawi poɗodiral yani hakkude moɗon e hunde ɗettede natton ka joomi mon e ka nelaɗo si tawi hiɗon gondini joomi moɗon ɗon gondini ñalande dargal sakkitingal ngal ko ɗum ɓuri moƴƴude e moɗon ko ɗum kadi addanta on battane laɓaɗo e kala ko yani hakkude moɗon ɓe wi haray ɗoftagol allahu on ɗofto nelaɗo on ɗofto ardiɓe ɓen yeeso woni ka leydi e ardiɓe ɓen ka gandal e diina ko ɗon tummarɗen ka yaltiren e kala fitna weeɓitaniɗo en ko angal ɗiɗo ɗiɗi naɗata yimɓe ɓen e kala fitna mo ɓe weeɓitani ɓeɗo ɗiɗo dartagol ɓe nafata hay goto heɓata kadi nafoore muɗum ɓeyni wo kono yo ɓeɗo kadi tikkodirɓe taƴodirɓe julɓe taƴodirɓe ha suumaye tawi ɗum wakkili naatude nder lewru suumaye no taƴodiri rewira joomi meɗen wangal ɗo dewal mawnugal wondude taƴodirgol e siɗɗo mum julɗo haray ɗum hino hulɓini faamen nde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki daganta ko julɗo nde taƴo siɗɗo muɗum julɗo ko feƴƴi balɗe tati hara goto fo e maɓɓe fotta e ɗimmo mum ɗurno hara salmintamo ɗum ɗon na ko haani nelaɗon ɓe maaki kala julɓe ɗiɗo taƴodirɓe ko ɓuri balɗe tati si ɓe maayi ma attiɓe maɓɓe maayidude nden ɗon taƴande o naata yiite heddi o yaltoye ko honde o yaltoyta kono ngal ɗon gollal ko waɗɗinanal ngal julɗo maayugol naata yiide si tawi o maayidi e gollal ngal allah subahanahu wa taala moƴƴin hakkundeji ɗi hara jiyaɓe allah faamen kadi mana ƴaggal ngol mawniraɓe ɓen nene e baaba e taƴugol enɗanji ɗin hakkunde siɓɓe ɓen hino jeeya ko ɓuri mawnude e bakkatuji waɗɗinayɗi kuɗɗi joomi meɗen yo tippo e dow jeeyaɓe ɓen rentoɗen ɗum jalla wa ala wi enen on taƴƴinanaka son jaɓali ko wolana ɗon kon nde yawton bonnon ka leydi taƴon enɗanji moɗon ɗi son bonni ka leydi on taƴi enɗanji ɗi haray ko ɓen ɗon joomi men huuɗi waɗuɓe ɗum ɓen ko ɓen joomi men faaɗini nanɗe muɗum e giiɗe muɗum ɓe yiyata ko nafata ɓe ɓe nanata ko nafata ɓe allah subahanahu wa taala dandu en ɗum ara jiyaɓe allah wata en yeggitu kadi nawnuɓe meɗen ɓen e ngoɗo welo welo ɓay hiɓe waali nokku kaɓe wawata immanade hoore maɓɓe wakkiloɗen taw yemɓe hawtiden e maɓɓe e ngoɗo welo welo woni toranagol ɓe cellal e hiwragol ɓe e anditugol ɓe e hollugol yeggitani ɓe kamɓe kadi ko ɗum ɗon ɓe mari geɓal e meɗen ɗum ɗo hino haani ɓe hanaka yeggitede haray ɗen haani hawtidude e maɓɓe e welo welo iiɗi on woni yahugol hiwroɓe lando si jaytaniɓe holla ɓe ɗo yeggitaɓe toranoɓe cellal abdoullahi ibne masudi radiallahu anhu ɓe maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama maaki wondema horuɗo no mari welo weloji ɗiɗi welo welo tuma o taƴata ka futuro e welo welo ñande o fotti e joomi makko jalla wa ala awa ñande taƴuɗen ɗo ni ɗen mari welo welo molanago sen iwiɗo jokkoɗen siɓɓe ɓen selluɓe ɓen tentini nawnuɓe ɓe wawata yaltude ɓen haray kono e ɓeɗo sukaɓe ɓeɗo julɓe sukaɓe julɓe shabab al muslimin haray wakkiloɗen jogitoɗen kaɗo diina meɗen no ka hana jogitorede noon rentoɗen yo sukayagal ngal hoɗu en rentoɗen yo aduna on ɗaynu en ko waɗi oɗo aduna ko o ɗowdi noon ɗen andi ko ndi neeɓi ɗon ndi iway ɗon ko waɗi nange ngen si daraki liiji ke ɗowdi ndin iway joni haray ene ɓeɗo sukaɓe renoɗen e dow ɗiɗo waɓtuji meɗen jowiɗi joomi men farli en wano wonnoɗen renorde aynitenɗi juulugol ka nder suumaye wakkiloɗen kadi juuloyde ɗi ka juulirde sen wakkili ke naafoygol ñande o ñande
darɗe jeetati ma darɗe sappo ma darɗe sappo e go'o haray wata ɗum ɗon feƴƴu weltinoɗen fi farilla hiɗen yalti e lewru ndu aynitunoɗen naafilo haray haqqille gollaano haray etoɗen jonnitude ɗiɗo waktuuji kadi fewndo majji wakkiloɗen jonnitoyde ɗi kadi juulete toon wonande enen sukaɓɓe e worɓe ɓen fof umuman haray waɗɗinoren kaaɗo diina jogitoɗen kano ka haana jogorede noon rentoɗen noon lugginagol e muɗum ɓurtina rentoɗen kadi welsinagol ha wawa si tawi na en julɓe ko waɗi diina konko bayna tafritin wa ifratin ka woni wona ya ɓurtinoy wona ya jaasin ko ya ar wona hakkude jalla wa ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ɗeɗo mofte kode hakkindiɗe ndeɗo ñalande meɗen musidɓe julɓe tedduɓe ko ñalande dewal ko ñalande welo wona ñalande bakkatu wona ñalande yeddugol joomi men ni jalla wa ala o wi'i ko ɓural ngal joomi mon waɗani on ngal taweede nduɗo lewru newnane horugol wondude e cellal e tawde ko ɗum hilniɗen e tawnede kadi ndeɗo juldere ko ɗum ɗo haanuɗen weltorde ko ɗum ɗo ɓuri mawnude kala ko woni haray ɓe wi hiɗen toro yo allah subhanahu wa taala sembin ardiɗo leydi ndi fewno ɗo ardiɗo e ardande dumunde no ɓe wiirta alfatratul intiqaliya hiɗen toro jalla wa ala yo sembinmo ka yaadu makko o naɓamo e kala ko nafata leydi ndin nafa julɓe ɓen naɓamo e kala ko tawata nafay islamu on nafay julɓe ɓen nafay leydi ndin suramo e kala ko lorrata julɓe ɓen lorra leydi ndin lorra diina kan en toro jalla wa ala nde wonantamo ballo sembinowo mo ha o wawa yultoyde ko joomi men fawimo kon hara kono joomi men welira noon kanko jalla wa ala en toro joomen nde o wallanta en ɗum ko waɗi si joomi men sembinimo haray en wallitama si joomi men accidimo e hoore makko haray en borrama rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا أسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين وقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال وفي كل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.